Malailau mali e aho e ki mo lele i tonga kotoa fia ke u taritali lele ki mo tolu ki o mo ngāhi o ngongo mo le tio kai uma ai televisione tonga ki he hoani i he wakaikoia ki ngāhi ulu i o ngongo. Pole i e he minista mo ui ene kau ngāwe ke oa e hoko e mo ui ko ngāwe pe se vesi pe ka ko ha palo mesi ki hamana ki lele i maatonga. O ki he tahine kuini whakaamu ke ngā we loto taha i te kaiwhiwhine i langa whonua a whawhine tonga ki hono langa e whonua. Pea puke mo whakailo e mata pule ta o hiwa me mapelu e kau polisifikau aki mo e whaito o Tongatapu. O guto iei pe ngāhi talanoa ke he ana yange pehea i tawakai ki ngāhi o ngongo me he malai o sipoti kai o maa e tu o ngā oi ea. Ko e wakailewa e ni ki he whakai ki iki, ko au liliani polutele. Kua polei he minista mo ui fo'ou o e potu ngāwe mo ui huakawa me liku e kau ngāwe o potu ngāwe ke nau whakatupulaki ha tonga o i kai ke hoko mo ui ko ha ngāwe pe ko ha se vesi pe ka ko ha palo mesia ki ha amanaki lelei ki he tonga kotoa. Ko e ni whakaha e ni loro tonga e polo kalama makehe potu ngāwe mo ui aniawhi ki ono tali o e kau ngāwe fo'ou wanoa waono. Vahe whanua tō pola mo i whakaiki iki. Ko e polakalamani ni talitali makehai mo e ki minista fo'ou e potu ngāwe hoa kawa me liku. Pehe ke kau ngai fo'ou e toko te au tupu ko kakate nau whi ngāko i e ngaita whaaki ke kehe o mo ui pe aku nau whoki mai o whahok whatungia ma ai potu ngāwe. I he mea hoa kawa me liku e polakalamani na ani whaha ko e uki e potu ngāwe ki he tau ngāwe e tau ni ke nau ngāwe e sektoa e mo ui. Aki ona whautupulaki ha tonga o i kai ke hoka e mo ui ko ha ngāwe pe ko ha sevesi ka koe palo mesi ki a amanaklele i ke tonga kotoa. Nāni te whahai i ai hono ngahi pole ka kune whaamu i kai hoka e ngahi pole ko ia ke ne holoki a hona wiwi ngāwe ma ai kakai e whanua. Ko tau tala ia pot ngā mo ui ke tau ngāwe ke lawa unga mo whamalu ki ai e tau whanau pia mo e nau whanau. E tau whai whalau koe ni o ku mahino pe e ia e taimi. E unu holoai e matangi. Pe e taimi angi malohi. Pe e taimi e mate ai e matangi. Ka ikai iai ha matangi. Hange pe koe ko ikai ke ai ha tau paanga. E whai ngataa ke tau unu atu. Pe ka tō mai ha wha. Hange nai koe hoko mai ha whakatamaki whakai natura. Pe ko ha mahake whaka auha. E ala mau ai. Hota waka. Ka koe taha au whai whalau tau kei. E kai hanu, mo kai kaila mo lau ia ke o seni pe matangi. E lau pe au pe ia. Pe tokanga ke tuu ai hakau. Wakai ke tuu ai whetuu. Whakamalo hi ai waka. Pe whalala foki. Ki hene kau whai whalau. Ka ia hangahi aho. O ki ai hangahi a wha, ka koe ngahi a honi wai ngahi a wha fo'ou. O ikai ke whakapopou rea langi ia, o glava pia tawhitonga, kai kei moulu mai pe ia. Koe ngahi matangi eni, o whakatene tene, koe whakawhamatala pipihi, pi hono whakapalangi, ko infotemic. Kau tau tā whea i he whakamatala loi, ka mo whakamatala hala. Pea mafola mo whatu tāmaki o hange pe hawai la si. Pea mōre ai whalala mai a kakai ki a ki tau tolu. Tau si o tonu pe i he taime kovi tahi wā. He māmari ai huhumalui pe hange foki koi huhumalui HPV. Kau ngā ngawe o ai hiki hake a ho mōre o hange ha mō kai kaila ke matangi. Ngawe pe taua ke a koi mo whakamāmai kakai. Tu whaki atu ai whamatala au kumoni, ka tau ngāu e ke tau toi mau ai whalala ai kakai. Tau ngāu e aki, kau taki lotu, kau ofisa kolo, kau maafoki e tau kau ngāu e he ngahi kolo, ke nau tataki e tau ngāu e o kuwhai ai. I he pole ngāu e ko whahauka e ki minista mo uina ni whahai he pole kalamani e ka weinga lalahi e wha, o kone tukpā ke nau ngāu e i whakatapa mo i potu ngāu e, ke au sia e ka weinga ngāu e tau ni. Aia koe langa whalakalaka whamea ngāwe o ka wai a langa whale mahaki mo no whale lei e ngai senta mo ui, pehe ki he langa api ako nesi me ngahi ngāwe ke he pē. O kau ke hen mo no whakaivia i kau ngāwe,
whalakalaka wha kompiuta wha teknolosia mo i pātolo ake mo uilelei i tongani. Roto anine laka he toko te au he kau ngāu he pot ngai mo ui ne kakate nau whengako he tau ko siwa noa wanima me ngahi universit kehe i tongani mo tō pule anga i e ngahi malai kehe. Ne whailongai mo kinau tolu he polokalama makehe ane awhi o whahai he taha e kau toke tā whaou ki whale maha ki Vaiola toke tā wuni walusiale ai mateu teu e kau ngāwe whaou ki hono ngāwe i ai pot ngāwe. Ek minister, ko mau tolu eni si tunga matu, tunga fini matu. Ko mau pore taki ki he ngāwe. Ngāwe mo pore, mo fon whaingata. Kana mau pore pe ki ai, talu pia me mo meniti. Na mau whakaukau ai, ke hoko atu whinga. Whinga ko i malai, whawhaito. Pe au kutui, maongo i tatau pe. I hongo i veke veke. O fie kaluse whai mo oni. Pore take mo ui ko hiko kakai o whanua. Pe au mau fie nofo pe ki mau tori tongani. I vai o lani. O whai whatongia. Koe kore pe mo e lotu. Hangahi monu ia e tawhi mai. Me pure anga. Ke hake aki ia. Yanga e mau fua whatongia. Atu miho tau api. Kai monu ia i pe ai. Moimoi aki. Koe wuke aki pe eni. E tolu. E mau kamata whai whatongia i vai o lani. O slawa i pe ke mau tala. E whaingata. O mawha tuki tuki e ngāwe. Whamalo atu whai whikau. Mau ako naklelei. Koe whakaloto lahi ake te ki mau tolu. Ke mau ngāwe o tai hala haunga. Pe whai e mea kotoa pe ke lang ia ho tau hiki. O i kai whamamata pe. Malo e mau kolo. Pe koho mau tala ai pe ia. Kai kehe ke kau ngāwe whaou e pot ngāwe ki e tā o whaou koe ni. Ni kau ke ai mon whotu o te tā ma ake tupou ke te tā pule whaou ia. Ai whale maha ki Vaiola. Bok nau tolu ke kau whaka o siako. Ai ni kau ke ai a sela whau ke pule wā atakai mo ilelei e wā ngau ki tua. Pehe ke kau toke tā, koe kau nesi, mo i kau ngau e tokon toko lahi, ne kakate nau whinga ako, i e ngahi malai ke kehe o nau tau kei ai, i e tau whaka koe tau ko osi, wanoa wanima. Mai ngonga li teo mo televisione Tonga, ko au vai whanau Paula. Na e mea tahine kui nina na spau u o ki e kakai whiwhine, i he kautaha langa whanua a whawhine Tonga ki nau ngāwe loto taha pe ki hono langa o i wharakalaka o Tonga. Koe ne mea eni loro Tonga hono whakailonga i he pongponge a honi e ka mata i whakataha lai whakatao ai langa whanua. Peti pelei ki ilo lahia mo i whakaiki iki. I he ene me ane whakamamawha i he tahine kuinina na spau u ai mahu inga ki whengai aki whakataha i kakai whiwhine i hono langa hake ai whakakalaka o Tonga. Nā ne pehe o kune mea i pe a te lahiange ai ngahi pole o whihanga ngai mu kakai whiwhine i he kautahani, kā koe whakaamu, ke nau loto taha he koe ngāwe ko nau pole ki ai he kautahani, koe langa whanua. Pea koe ku kore pehe tau whakataha. Tau ngāwe loto taha pe. Kai lawa ai ngāwe o tuku mai he ahoni, na mo whakakaukaua e tau kautaha. Ko ui koe taimie ni kau whiwhine o pore ia i tau tō. Lahi hono ngai whaingata. I kai kau mai e tau whanau a tau tōru ke whakataha, o kia e ngai me ai au toka ki ai, e nau whakakaukau mo nau loto. Toko lahi, taha e taim koe ni. Ui tōu ai kakai whiwhine. Whaingata ia whakai paanga. Toi masiva ange masiva. Ka koe tau kautaha, koe langa whanua. Pea ko hono tau mua, o ku lava e langa whanua. I ngā ue loto taha a whawhine.
Lolo tonga e ni ne hoka tai pē ki he whakatahalahi whakata o i ka kaiwhiwhine i he langa whanua, o hake ai ngahi asenita ngāwe ne whakotuu me he tau kua o si, o kau ki ai ngahi lipoti ngāwe ai langa whanua i he ngāwe whakamea a, polo kalama ngāwe tokoni mei tu a, ngahi ako whakaivia o i ka kaiwhiwhine, mai ngahi kaweinga kehe pē. Nai kau i he ngahi kaweinga me he tau kohili, kono whakotuu ke whakakau hakau whakafofonga me he tautupu ki he langa whanua, ai ane o hake me he kau me mipa ai tali whia maali e he ni i he tautupu ke nau kau i he me mipa i kau tahani, kāna i kai malawa ke nau kau at ke whakatahani, magatu unga me he ngahi ngāwe o nau whakakau ngā tāmaki ai he ngahi pot ngāwe ai pule anga. Ko langa whanua a whawhine Tonga ne whakotuu ia i me taha hiwa ni matolu, e he la ākua o ngā whanua Queen Charlotte tupou tolu, i he whakaamu ke whakaivia hake ai ngawha o whawhine i hono langa hake ai whakalakalaka whakasosiale mai whakaekonomika a Tonga ni. Ok whakafuafua ke kakai whawhine e ni mga fulu tupu, ok nau me mipa i he langa whanua a whawhine Tonga. Ma ai o ngongo ai le tioma televisione Tonga, ko au Betty Blake, ilona hia. Ko hika mahu inga ke whakaivia mo whakalakalaka ai a koe whānau ako i ngahi university mo ngā iako māolungangi Tonga ni. Kia tuunga kutoi lelei mo māolungangi pia hohoa tatau mo i whakamuoni ako. O ku whahoko ai i he wikeni ha polo kalama ako aho tolu e potu ngāwe, pe poate maumawhai koia ki he whakamuoni mo i whakamawhai i ako whawhunua Tonga pe TNQAP o whakate whito i he pepa ngāwe ko e whotuutu e ngā he whakamuoni ako whakatonga. Ko e tokanga ke whakari ali atu heni ke kau taki ako me university me ngā he ako anga māolungangi Tonga ni ai ngā he liliu ne whai ki he pepa ngāwe ni ki hono whotuutu e ngā he polokalama ako ki ngā he levolo i he whakamuoni ako a Tonga. Ko e polokalama ako ni ne whakahoko ia i he university pe o e peke ofisi ko ia o e potu ngāwe ako mo ako ngāwe i he tofoa pea nei ai tonu ai whai o ngonga e whaleni, li te atau kapo o ne o mai e whakaiki ki o taranoa ko ia. Ko e polokalama koni, o tataki pe ia he pāte maumawhai ki whakamooni me whakamawhai i a ko whakawhanua a Tonga, TNQAP, i whakaamu ki whakatauke e ngahi ako maolungange, ke a usia e ngai whakailonga ako mi he levolo uluaki ki hongofulu, a whakamooni ako mi he poate TNQAP. Ko levolo uluaki ki hongofulu, ko e ako certificate ia ki he toketā. I hono whakaeke e hongonga le tio me televisione Tonga, e pule lahi leo e poate TNQAP, ne pehea e Paula ne moa. Na e toi whaihano li liu e nau pepa ngāwe whakotuutuu e ngāhi whakamooni ako whakatonga, pe ok whie maulahi ke nau whemahino aki ai mo ngahi ako anga maolungange mo university. Ko e tokanga, ko no wakai i e pepa ngāweni, ko e uhi o makatuunga me ai, hono whakamawhai i mo whakamooni hawha ilonga ako i Tongani. Ai e tokone lahi apito ai mausio ke ngahi tawhaako o credits pea mo e hae lahi fo i taimi ako o whakahoko e ngai ako taktaha ke whaoa ke ngai fo credit ko ia he ku tokonia ki hono fototuu o e ngahi polokalama ako ke mau ilo i ko hae le volo o ku nawi ai makatunga me he lahi o e ngai fo i credit ko ia ai ako hono whamatalai pehe o e ngai qualification i ko e ko haki ngawe CCE ka ko e ngawe lahi apito ia te mau whefoki ai ke makina tolu pa lahi apito e ngai document te mau whe mau ke nau hanga o mai ke popo ia ke ngai application ko nau o mai. Lolo tonga e ni na ane toe pehe, o iai pe mo e nau polokalama tokoni ke ngahi api ako. Ai au malawa he kau ofisa ngāue ai poate, o teu i iha mahina e taha ki he ono e ngahi api ako. Ki ono whakahua to e nau ngahi polokalama ako ki he poate TNQAP, tau te whito i ono ngaue aki o e pepa ngāue whakotuu o ngahi whakamooni ako whakatonga, the socialization of the Tonga qualification framework. Pehe e moa, ne ongo e nau whenga ko eni ki ono whakaiwi e tau kei ilo e kau ngāwe mo e kau taki ngāwe me ngahi ako anga maolungange, ka
Ko e pole lahi ia kia te ki nau tolu, e nau whenga ki o mai hani ihi mei muli, ke wakai i e tu unga maolunga, mo tau, e ngai whakailonga ako a Tonga ni. Ko tui o kukawe ai tau kei ai ka ngawe pia pehe ke ngai apia ako ka i he tuunga ko e mau whakahoko mau peha ngahi ako pehe tokoni ke neha whakalakalaka pe tau e ngai pore ko ia pe kai ko ia pe ka kuai pe mai ngai pore whika waki pe mo e kumi haka o penolo ke nau kau mai ki he accreditation ni pak mau om na tol me mori pe ak mama whahano totongi ai kau penolo pehe ko ia o ku viai pore whakapaanga o ku kau pika wak pa mai ngawe koe ni. Malo pito pali neku ei peha o ngahi whakatau kei pe koha o ngahi tokoni ki he ngai api ako pe koe whanau ako pe koe ngahi wha ako toa peuk o manaki ke tukuange ka te kina tolu ai pepa koe na movimu. Ko ia, koe pepa koe ni ne mau osi lele i mai pea o ku mau amanekina ia e ngahi whilafua ki he ahoni mea kina tolu i anga e nau ngau ake mea ngawe koe ni. Kai kehe, koe polo kalama koni o whakapaanga ia e pule anga Australia, pea e toka kato ki aho toa pule lulu. Ma ai o ngonga le tio mo televiso ne Tonga, kori tea tau kapo. O kuia palani fo o ai poto ngawe ngahi ngawe langalalahi e pule anga. O kulorotonga whatu ke tokoni ki he kakai e whonua i he taimi o nau totongi ahi ke mao ai laiseni whaoli pe koe kuata me alele. Koe palani koe ni koe wakai ke whakafou ai ngai sevesi totongi e poto ngawe o whakafou pe i he interneti ke wawe mo whaingofuange ki hono ngawe aki koe e he kakai e whonua. Koe whakaiki ke talanua koe ki ngai palani o koe ai poto ngawe mo senolita tui vai. I hangongo tuko mai poto ngawe, nei whakatokanga i makehi ai poto ngawe ngai ngaulalahi e puri anga, i he ahuma lolo e Christmasi. Mo e whakatu ai ngawe i he tauni ai whonupe ai ofisi whakaaho, i he tatari ai kakai ke mau ai laiseni mo e kuata me alele. O kumatu unga eni me longo mo uyang ai ngawe ai kau polisi, i he ahuma lolo e Christmasi mo e whakaosta o. Lo tonga nene os mea pia e palemia no pele whawhanua i he whemea ake whale i e wike ko osi, koe ulak asenita mahu inga ia e puri anga. Ke whaihanga e whawawawe ki ai, ko no teki mo whaka i whale lei, ai ngahi whaingataa mo e palopale mo whiangahangai mo e kakai whaka aho. Nā ne whakahāia ko kau me potunga e ngahi ngaulalahi e puri anga i he whainga ke whaihanga aue ke holoki ai tuulaine aho kakato ai kakai i he potunga we. Koe whatatape taha sea ki e ngai pōka amak mā whahu e raki aho e te au. He ukiai ngā au e taktaha upot ngā ue ke tuku hifa ngahi āwahe wahe ma ngahi isiu me hanga o whakapapare mai ki ai ngā au e kakai whanua. Koe tau mua ke holoke ngahi laine koe tu laine ke kakai sea. Tau whatatape ke pot ngā ue koe e mista ngahi ngau lalahi. Koe kole lai se ni, koe whafo lai se ni sea. Lau houa, ai tari kakai whanuan sea, ki whakakato ngai whie mau koe huka tutune pure anga. O mau ngāwe ke whawhaingo fua i ngai ngāwe koe ni sea. Ai hono whakatau tai nai whaunga, hono totongi ngahi se whes koe ni pure anga sea. Hangi koe ngahi teknolosia hono poni au ni, koe kati, visa pe koe PS, Mastercard, e malama pe, e mo totongi ngahi se whes pure anga, online e interneti. Whafou mai i te computer pe te telefoni sea. Koe ngahi mea te nehanga o tokoni mo hiki ngāwe koe ni ai pure anga, ka mo whawhia marie, ai hela, ka mo kakawa, ai kakai whanua sea, ai mole taim mo iwi, e nau tū laine ke whakakato ai ngai whia koe ni pure anga. Oi kai ngata pe whafo o lai seni sea i pot ngāwe koe ni ki e ngāwe lalahi. Kai ke hui ai tapo me potu ngāwe ke kakai o e whanua, ai whengoi aki wāo whi. Ka uhi kai malawa ke a usia he potu ngāwe a ngai whotu mo e palani fo oko e ni, ke lelei whalaku fua e whanua pe heke te lelei yange, ai whakaku whatonga e potu ngāwe ma ai whanua. Mai o ngonga le teo me televiso ne Tonga, ko sonori tātu i vai.
Na e boke kau polisi e matapu le ta oa hiva me mapelo i mahinani mo hawhai toko na tapu aisi, ngahi me ngawe ki hono ngawe ake whai toko na tapu mo paanga, kua whailoia e he poto ngawe polisi e matapu leni ki hono mao, mo whai toko na tapu pehe ki hono mao mo ngahi nau ki hono ngawe aki, tine toki ha i whakamau a ngā amuiangi, koe ko ngā ene tuku pāhe kau polisi, ke tau i a hono mao, ngawe ake mona tu whake e whai toko na tapu i tongani, i ene pehe o ku kei whakamamawhai e mi he poto ngawe ki he kakai e whanua, ai maho inga e whenga e aki i he kawingani aki ono lipo te hatu, ha whahinga ngawe o ku mahalo inga ni ngali o tai whakalao e whaiha ngawe ki ai. I he toi pe ngahi lau houa pe a whakari ali i tongani e kulupu hiva, i upi 40 i he mala e teo whaiva. Kua mateu teo ai e kau taha o nā toka ngā i konseti koeni i loa ko Agency 4-3. Whakataha mo e poto ngāwe polisi me ngai kopu whelawe i ke malui e na whumalu mo melino e kakai i Lorotonga ai whewhi anga whakatoko lahi konseti koeni a pongi. Betsy Blake i lo lahia mo e whakai kiki. I he whakamatala o Forgotten Bell Liki me komiti o ngau tataki mo whakotu tu i konseti na ne pehe, ko oska katoi ngahi a lea mo tala noa mo ni ihi, ne nau kau atu ke fuafua konseti e UB40 i tongani he wawhi mao no, i whakaamu, ke wakai ai ngahi matawai vai mo hapalopalema ne hoko me ai, tau te whito ke ta whaaki malu ai kakai. Ko e tokanga, ko e uhi ke whakapapau i e te leleiange i he taoni hono toka ai kina, ai tu unga malu ai kakai te nau kau atu ke konseti koe ni, i he mahino e toko lahi kakai te nau ahia ai konsetini. I kai ngata i kana ane pehe, o ku hoko pe e nau ngahi whakataha mo whengai aki wāofi mo ngahi kautaha malu i kehe, hange ka pot ngawe polisi mo ngahi kautaha leo, ke whakapapau i ai ngahi whakangata mo lelelelei pe ai konseti o i kai hawhakatu tāmaki e hoko. O ku iai pe ai ngahi whamatala me he konseti koe wā se mao no, o si tupu mai ka kai ni nau wahe mai koe uhi koe venga hoko ai Tako nau kole mai ke whapapau i ange mua he keke koe hoko i mea koe ia he koe peti koe ni kono mōni. Wo ngau e te o gete ki kurupi tongani o ku kau kia e ngahi kupu whekau aki ke whakapapau i koe koe peti koe ni e melino ke e tauhi i ngahi tutu uni me lau e kakai koe ni te nau ahia mai konteti. Koe potu ngai polisi mau ngau e mo ki nau tolu. O si ai te tutuuni me he commissioner ke iai kau polisi o tokoni ki he tauhi koe ni merino he aho koe ia. O ki ai te mo kau taha security ia, o si apapau i te nau iai, tapu iai te mo ngahi tōtou whakataha mo ki nau tō ke mahino, ai ngahi e ria koe ke mau koe ke whapapau o ki ai security, o ki ai mo kau polisi ke nau tauhi merino. O ki ai te mo ngahi tau taha i tō ngani ngau tokoni mai ke tuku mai ngahi barricades pe ngahi āmalui ke whapapau i ngahi e ria koe ni ngau whamatala koe ki ai ki mua hangi koe VIP, koe VVIP ka moe general admission e. Ne toi pehe e liki e sivi i ngahi tikite i ngahi misini sivi tikite i ngahi huanga pe e wakai i mo ngahi katoto o e kaule o matapa ke whakapapau i o ki kai huta e whakalao hawhai to o kona tapu pe kawa mālohi ke loto te uwhai wā. Koe ngahi e lia VIP pe mo VVIP o whakangofu ai e ma o kawa mālohi pe au tok whakatau pe i ngahi e lia kawa mālohi i he e lia ko ia. I he ene pehe o whakamama whai ai e liki ai maho inga ke tauhi ai meli no mo i wōnga taha tau te whito i ngahi whakataha anga whakatokolahi ka koe konseti a UB40 o ka manaki ke whakahoko, ka ke nau mamata, whanongoa mo whiohi pe i lau maari o whiawhia mo lino. Ma ai o ngongo ai le tio mo televisioni Tonga, ko au pesi Blake. Ia. O ni ngongo whakalota whanua ia ki he hawani ke ngahi o ngongo me he malai o e sipoti hoko mai a mo piea o lie. Malo mo tau ki isi longa ki koe whakaini ki he malai o e sipoti.
O kura rei matangi te wā ke iune nanga pulua e wā ki he whiauhi, mo fofua whiauhi tara tō whitu ia komiti ke taoni, pea moe amanaki ai pe ko e fofua whiauhi e ni whakavahe i e tau whonuani ki he wanoa wao no. Kono whapapau i he pure o e whiauhi sea re tahawhe me he komiti e wā ki hongonga re te o mo e television e tonga i he pongponge ahoni, mo pehe e komata e whiauhi he whalaite mo e tokonaki o e wikeni. Nā e pē whukai e tahawhe ko e ngahi timi e tahataha ko nā le seta ki he whiauhini, ai au ki kai ha timi mawahe me he whunga whanua e tānaki atu ki he whiauhini. I he niao mai ko ki he lolo tonga ni, ko ngahi kalapueni e tahataha. Ngahi kalapueni tahataha ku kua kaki maho nā le sisitahe tai nimi ki e nau kau koia ki he whiauhi tō whitu. Pea koe ngai kalapu tahataha ko ni, koe ngai kalapu pe i motoni pe, i e wani pe. Ne whai te tukua te ngai whaase ia ki ngai tini Tongatapu. Pea ko nau whie kau mai ki he whiahi tō whitu koa e wa. Pea au ko tigei ke au mai ha whetu taki, au ko ha tini a ahi mai. A koe ne tui e tai nimi, ko tini lalahi tangata e hongofu e tata. Aia whuku mau waipahe whuku e whiai tō whitu ko niki he senior tangata lalahi, pea mo senior whiwhine, ka te he whuki he siihiko he tau tahawalu, tangata, pea mo e tō whiwhine. Pea katonga ko wau kia tai nimi, ko le sisika me he senior kakai tangata lalahi e tini tahataha, pea ko e senior whiwhine, wai tini whiwhine e ua, pea ko e siihiko e tau tahawalu, timi tangata, wai timi tau tahawalu ai e ua, ka te he ki he timi whiwhine tau tahawalu e ua. Ai ko tūngai ko kia e tai nimi koe ngahi kalapu ko nau wautaki mai ki he komiti, a mo e teo koe au whai ki he tōwhitu wamana ki whahoko koe wikeni. I te me tau peo koe pe mga hipolo kalama ke hea komiti ngai whiau he toi ngai tau, ka koe tawhi mala e ni ki he wanoa wao no. Koe kamata e ni mau whinga ki kamata e rewa he tauni e wharere koe toko whitu. Koe koe toko whitu pe, o kui ai me ngahi polo kalama pe e komiti mau whotu. Ke mo parani ki ai ke lere i he tau kakato wao ki semai. Aia mau koe pe whotu me whakaukau ki ose toko whitu mau sio ki ha ta whaake taha ki ono whaarere ha rugby teki pe koe pangi teki pe he koe festival mai kaureka. Pea holoki hifo mo e tau ki lalo Aia koe whakaloto lahi koe tua tahe mau tau mua ngā ue. O ku mau whinga ke mau komi ke whakaasi maha ngai tare niti me he whanau Ai koe whaunga pe ia ko hono whinga i ke whakarere ha pangi tunameni mo hono whakamanako ki nau tolu ke nau pasi mai ki mua i he whanti whiauhi pe koe hae whanti polokarama koe a kapuru e whakahoko i motuni. Ko e konga ine pahantono ake tare ni te hako tupo e whanua mo whiriwhiri ha timi ki he whiauhi koe e Valentine Sevens ai karapo kapulu a kolomotua he mahina ka tuu. Ka taia e ngahi tau mua mo i whakaukau no whakarere koe ne tō whitu koe ni. Ke kau mai kia e tō tupo e wā mo ki nā tōru ko tō peo ku manako ke tare niti mo e akapulu. Pea i ka ki ngatai o ku teu i whaunga e tō tahawai ngā ko tō tupu. Pea mo ua kia nau tai ni ka ki ngatai unau te whamasina whukau kau mo ile rei. Pea uiai whuku tau mua ai ke mau whiriwhiri me he auhi koe ni, tō whitu koe ni, a timi toko whitu ai wahe whanua e wā. Ke nau kaua ki he auhi koe a koro motua ko mana te whakahoko i he mahina katu. Nei ta pō ai pēa e pōre whiauhi ke ni he kau nei te tutoko e mala sipoti, whai whi pōpō waki kai malawa ke mā ui e tare niti oku lilo hako tūpo e whunga whanua, pe malawa fōki whenā pāsi mo ni ihi ko whanā whotu heo pē, hange ko ia ko te vita te tāwhu i he timi a Whalanse. Whamalo te ki he tōna meni koe ai pāe pōtone e tōko si, ko kau i he tōna meni le rei au pito ka te heki kau tangata motoa. Nā nau o si kōu mai ngai hala i he mai moa ka pōru. Pea ko waipea e kōre ia mo i whātorahi ka ki nā tōru ke oa te nau holomui,
Whanau kau mai te mua, hono pou mo no teke mai tau whanau, ke nau kau ke ha whahinga tuna meni teo, whakahoko I motoni, ko hatini a motoni o ko teo ke whorau ki Tongatapu. Tau prea kore koni e komiti. Ko komiti whokia ko ki whoi toko tolu pepe toko wha. Ai ko no iri ngā we fu o vai au pito. Ke mao au pito mo hakau tangata, ke nau tu o tokoni, ki he akapulu whakakufua motu. Ka te so ke hango lau ke talago kona tatafu, ke me whanse. Ko tahai whanau a A1. Ka ke he uwhakaamo ta hawhi ko kamatai ni ai wholau e waka I unioni akapulu a E1, pe mono lalanga fo ke hala whakawakama, ke whakatoka ngā I ai tare niti o I whanau o ku lilo pe mo te tanu I he taulanga na whanua. Ko whaere kolo timiri ki whawhanua a Tonga, pe mo te kapakao koia ko lehi hopoate, nei me malawa peke nei whakalotoia e sa katoa ke malolo he whipaki koia moi kiwi I he whiauhi koia Pacific Championships ka kua tō mui. O kumahino pe, ne whipaki hopoate mo katoa he whamausino mo I whawhawa timi, o hokai uraki ka whoki he lokai timi koia Storm, pe a tukuangi ai e riesa ke vainga pe ia mirimi sino koia moi kiwi. Nei kai whoke whakatonga e hopoate a wasia koia, nei mei, tōnou no koe ni, ka na e whanga pe whoke kau toke tā katoa ke vainga I he whipaki mo nu sila. Neongo ko whoke katoa ki whamausino ni timi koia bea mo Storm, ka koe whofua taimeni ke whahae hopoate ni whamatala whikau aki, mo paraparema nei hoko talu mei Novema I tau kōsi. Pe hopoate u kei tau tea pe hono roto talu pe mihe ka whakoia nei awea katoa ki wharemahaki nu sila, nei kai kene mau hanonga he koe hoko whoke me ani ki a katoa rotonga ai wa I ngā. Taimne tau pe whoki nei tui whio ngā hiongo i a hopoate, kawai pe nei ngoi whakatomala koe mo tautea, nā ni whamatala koe ki he kautahango koe ai Sydney Morning Herald, kage, nei mao pe hopoate pe mo ngahi popoaki pe whoki a ngahi rea tai tau nei whahoko a te nihi kia te ia, I he ka whakoia nei hoko ki a katoa. O ku whianga ngai e karapu whalapis me he whakatonga o sene pe moha ongongo kutu ngari vei ua, ka au kai koa kafo nia ke pehe e mālolo ai a David Fifitaka o māwhoki a Landrell Mitchell me he whiau e nāla ela. O kafo whoke ango tangatani, pe whamālo pe koe ko ha lavea nia ke na noho fuolo ai, pe me he whiau e nāla ela, ka koe huia whoke ngahi teu koe ki he whao ai timi koe Rabbitohs, o kumau inga ki whakatoka ngai mo ki nau tolu ku kafo, malawa ke whai hano wakai I he whamatala koe ko tuku mai pe me he kautaha ngongo e Cold Sports a Australia, koe ka whakoia ki a Mitchell, ki he ua pe I hono walanga hu whakawhatapu, pe a ko Fifita, koe ka whape koe ko ha lawea lahi eni ki hono wakawakahange ko whakatapu, ka aku mahu inga pe ki timi koe ni a Bunnies, ai taimi loa, pe moha whenga maari ke mau taimi ai kautangatani ki he wainga, moe whawa koe whiauhi e nāla ela. Koe tawhimalai koe wainga e te mini, e whipaki pe moe torofini he aho walu koe a maa asi, pe koe ne rainga uruaki ia ngari pe e whenga maari pe ki ai ango tangatani. Pe a ko tukuange mahi ino nga pulu koe a no sila I he pongponge aho ni, ai pe he tokua ku kei whai pe ngā ue ki hono kumi koe a whaiako pure mai Olpereki, hiri ang hono kapusi koe a Scott Robertson, I he aho tahanima koe a o Sanua Ripu a to pure lulu koe a wike ko o si. Whamahino pe koe ni ihi koe ni ko mau ki pe nolo koe hono kumi ha whaiako fo'ou, ka wai e sea koe ino nga pulu a New Zealand, David Kirk, tōnet kia ibe mo Don Trigger, kai pe whoki kia Kevin Melamu. E whoki pe moe ni hikehe e toki whahape a muiange, whataha pe a moe sea koia I he unione akapulu. Na e mātunga whoki hono tukuange mea ngongo koe ni pia me hono talaki he whaiako pure koia Wallabies, Joe Smith, o kui kai peke iai, hae taumua ke whaiako he Olpereki, hiriang whoke ngai tāno na sa sala o pehe o ku iai e whangamari ke awhi mai a Smith o lova ke whaiako pure koia mai timi anu sila. Kai kehe o ku te kei whoki ke whapapau I pia mo hingoa o ki nau tolu, kanti teiti koia ki he whaiako pure, ka ku iai pe mo ni ihi ai ku osi maue ngahi tohi kore, tala ngāwe ki he unione ngā pulu anu sila. Koe sipotipe.
Ko e wakai le wa eni ki he tuonga o e ea, i hana tuku mai me wa awakai matangi tō ngai whamu tū whakahoko atu e inoke le lenga. Malo e lau maare hou eki pa moe le lei e tonga kotoa, tari re peki mo tolu ki e tau whakamatala ea. Ngahi tala nora lahe no e tau whakamatala ea. Patonga ngi hoko hoko pe e aro maari e ki Tongatapu pia mo e ua. Ka koe whakatoke lau, wa aro tāmaki i toka ki he vai whanua ko ia o Tongatapu pa pe whoki wawau. Pia umarawa kene o mea i ha au fia e whoki ki ha uha tu moto ki he ngahi vai whanua ko ni. Tūngana fua mawhana e ki hoko hoko pe mawhanang koe o ea ki kotoa pe o tu tonga. Ka koe wakai ki he emisi satellite, alo tāmaku uha ni toka ki he whakatonga hake ko ia o Tongatapu, pe koe whakatoke lau hake ia o wawau. Ka kua me he alo tāmaku uha koe ni, ha uha tu moto pe whoki a fia to te whito ko vai whanua ko ia o Tongatapu wawau pa pe whoki ki ha apai. Ka lahi alo maari pe ke vai whanua ko ia o Tongatapu pia mo e ua. Wakai ki aho koe ni maka hoko mai, ta wakai so iba ni ke Pasifiki, Patonga uha alo tāmaki uha lahi ne toka ki he whakatoke lau ko ia o Tutonga. Pe aku fo umi ia ia alo tāmaki ko ia o nofo ke e ria ko ni o Tongatapu pe pe whoki ki wawau. Ko tau ngano te aho koe ni maka hoko mai, e omi alo tāmaki uha koe au fia, pe whoki a uha tu moto ki ni o Tongatapu pa pe whoki ki wawau. Ka koe whao singa koe uikeni, toko naki ke sāpate koe uikeni, e hifo alo tāmaki uha lahi o ke whakatoke lau ki he omoni wa pe whoki wawau ka mha pai. Malawa ka mha uha, lolo lahi a ngahi taimi, ka pe whoki a mana mana, whao singa ngia o e uikeni. Ka koe whamtalai koe pa me he pōni o au ki he pongpong ko ia a pongi pongi, malawa ke uha tu motoa ka whanua ni o Tongatapu pe whoki wawau. Malawa ke lolo lahi i a ngahi taimi, kau kei pa mo vai whanua ka pai, ngahi uha tu motoa. Ngahi alo maari e peki vai whanua ko ia Tongatapu pe mo ua. Pe whoki ki ni o whoo, yo hea ngahi uha tu motoa maa maa, whaka whentu. Ka koe mga tahana fua maa whanaa ke pōni e au ke maulalo, ti kiriso sase ua tolu ki Tongatapu mo e ua wha ki wawau, e au wanima ki a pai, pe mo niwa Tongatapu, kai ua ono ki niwa whoo. Ko hawiri upa me he tonga hake, ni pe kotoa pe o tu tonga. Mere tahi ua no ki Tongatapu mo e ua, pe whoki wawau, kai mere tahi, tahi nima ki a pai, pa mo e omo niwa. Ko e whamtalai koe ki a pongi pongi, ke ino whope alo tāmaki uha ki he whakatoke lau ko ia o wawau, kini ke ion pe au fia pe ka uha tu moto ki wawau, pe whoki niwa Tongatapu. Malau ke hanga he uha tu moto, whawhitu ki a pai, kai lahi alo maari e piki Tongatapu mo e ua, pe whoki ki niwa whoo. Ka koe tōga ne fua maa whanaa ki a pongpongi au ke maalunga ko tipini ke sase tolu noa ki wawau, tolu taha ki ha pai pe tolu ua ki Tongatapu mo e ua, pe whoki ki niwa whoo. Taimi ko ia o e tahi, maha toka tahi hawhi koe hiwahe pōni pea e tau maari e te wanoa koe ke tolu ai heni. La pe mo e mahina, hopo e la i osi wanoa koe pa mi he ono. Pongpongi a pongpongi, pea to e mahina i he te ni te tolu koe ke taha, i tua pō e o pōni. Ka koe aho koe ni maka hoko mai pe me i Nuku'alofa, e lahi alo maari e pe, ka malawa ke hanga he uha tu moto, paka wheitu, e aho koe ni maka hoko mai ke Nuku'alofa. Fua maa whanaa na aho koe ni maka hoko mai, e au ke maa alunga koe te giri so sas e tolu taha, e tolu ua ki Nuku'alofa. Koe tangatanga piki hani, malawa pito mu mea mai, pa mu mea. Ko e tuonga ia oi ea mo inoke le lenga ka tau toe wakayangi pihi ke ngahi ulu i o ngongo. Pole i e he minista mo ui e ne kau ngāwe ke oa e hoko i mo ui ko ngāwe pe se vesi pe ka ko ha palo mesi ki hamana ki le lei maatonga. O ki he tahine kui ni whaka amu ke ngāwe loto taha i ka kai whiwhine i langa whanua a whawhine tonga ki hono langa e whanua. Pea puke mo whakailo e mata pule ta o wahiwa me mapelu e kau polisifika o aki mo e whaito o Tongatapu. Mo e kakato ai peia o ngahi o ngongo mo le tio kai umaa ai televisone tonga ki e howani mo whakaamu nia o taki kotoa atu peia ki loto whale kotoa. Kai malo e tau ke i whiao mai ka mō mea. Good evening and welcome to your English news with Radio and Television Tonga for the hour. Leading our bulletin tonight, Queen Anasipau calls for unity among Tongan women for nation's progress. Education institutions gets qualification framework update
And Infrastructure Ministry moves to streamline licensing and vehicle registration with a new online system. We'll have these and more stories coming up later on in the bulletin, as well with the latest news from sports and the weather update. Now for the news in detail, I'm Vaifunuatu Paula. The Health Ministry has officially welcomed the 2026 working year with a Thanksgiving service and the celebration of the new minister and staff achievements. I'll tell you more on this story. The newly appointed Health Minister has challenged staff of the ministry to help build a Tonga where health is not seen merely as a job or a service, but as a commitment to a better future for all Tongans. The Honourable Huakavame Liku made the remarks during a special Ministry of Health program held yesterday to mark the beginning of the 2026 working year. The program also formally welcomed the new minister and recognized more than 100 staff members, both new and returning, who have completed their studies in various health-related fields and are set to serve in the ministry at the beginning of this working year. Huakavame Liku said the ministry's focus for the year is to strengthen the health sector by promoting a vision of health as a promise of hope for the people of Tonga. He acknowledged the challenges facing the ministry but stressed that these challenges must not weaken the commitment and dedication of health workers in serving the nation. The minister also outlined 4 key priority areas that will guide the ministry's work this year. This includes infrastructure development, such as hospital construction, upgrading health centres and building nursing schools, along with other essential health facilities. Other priorities include empowering the health workforce, advancing digital health systems, and promoting healthy living across Tonga. Meanwhile, more than 100 Ministry of Health staff completed further studies last year across a wide range of health disciplines has now returned to start working at this new working year. The program also heard from one of these newly appointed doctors at Vaila Hospital, Dr. Vunivalusiale, who spoke about the readiness of new graduates to serve within the ministry. Among the newly appointed and returning graduates are Dr. Ma'aketupo, the new medical superintendent at Vaila Hospital, Selafa'u, the head of the environmental unit of the Public Health Division, along with several doctors, nurses and health professionals. Her Majesty Queen Anasipau highlighted the importance of unity among women in Langafonua Whawhine Tonga for Tonga's social and economic development during her remarks at the organization's 2026 annual general meeting, where she acknowledged the challenges that women face, including widowhood and economic hardship, but urged them to remember their vital role as Langafonua in building the nation's future, emphasizing that a more prosperous and resilient Tonga can be achieved through hard working together with unity. More on that story with Liliani Polutele. The Langafonua of Whawhine Tonga annual general meeting saw members review the various projects and initiatives that have been completed or are underway since the previous year. These included development projects, training programs for women, workshops on traditional knowledge, and the art of tapa making, among others. Another key issue discussed at the AGM was the involvement of youth in Langafonua. This is part of their effort to enhance and improve the knowledge and spirit of the youth in maintaining Tonga's traditional knowledge, materials, and other cultural practices. Langafonua of Whawhine Tonga was established in May 1953 by Her late Majesty Gunsalo de Tupon III with the goal of empowering women to contribute to the social and economic development of Tonga. Langafonua currently has more than 50 active women's members. After reviewing the Tonga Qualifications Framework, the Tonga National Qualifications and Accreditation Board, or TNQAP, is working with representatives from universities and higher education institutions in the country in a 3-day training program to ensure they are up to date and understand the reviewed framework and what is required of these institutions. Lidia Taukapo was at the workshop today and filed this report. The training program is led by the Tonga National Qualifications and Accreditation Board, TNQAP, with the aim of enabling higher education institutions to achieve accreditation of qualifications from level 1 to level 10.
under the Tonga qualifications framework and that these institutions understand the changes that have been made to the framework in terms of developing academic programs at different levels. In an interview with Radio and Television Tonga, the Chief Executive Officer of TNQAP, Paula, said that the revisions made to the Tonga Qualifications Framework working document were made in order to keep up with the advancing standards of education, and this training is necessary as there is a strong need to ensure mutual understanding with higher education institutions and universities on shaping the programs they offer to comply with the framework outlined by the ministry. She said attention to the framework is important because it forms the basis for the accreditation and recognition of qualifications in Tonga. She further explained that TNQAP also provides special support programs for institutions, where board officers can work directly with institutions for a period ranging from 1 to 6 months to assist them in submitting their academic programs to TNQAP, particularly in applying the revised framework. Moore said that despite their efforts to strengthen the knowledge and expertise of staff and institutional leaders in higher education institutions, a major challenge remains in bringing in external reviewers from overseas to assess and verify that Tonga's qualifications meet appropriate and internationally accepted standards. But this is something the ministry is looking to address in the next steps moving forward with the Tonga Qualifications Framework. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Taukapo. The Ministry of Infrastructure has a new plan to be implemented to assist the people of the country in obtaining licenses and vehicle registration, which can now be done online. Senator Tuivai reports. In a press release from the ministry emphasized that there was a significant increase in the ministry usual operations on Christmas Day, with the office and its services being busy while public waited for their license and vehicle registration renewals. This issue was raised by the Prime Minister Lord Fafanua spoke about the urgency of speeding up the renewal process and better addressing the challenges and problems that people face in their daily dealings with the government services. The Prime Minister indicated that the Ministry of Infrastructure is working towards reducing office waiting times by modernizing the system and facilitating online processing. Lord Fafanua emphasized that the ministry is committed to improve its operation and plans to ensure better service delivery, which will ultimately benefit the country as a whole. This is part of the ministry's efforts to help long queue in the office daily. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Sanolita Tuivai. Police arrested a 29-year-old man from Mabelu this month with methamphetamine, utensils and Tongan pa'anga. He is now charged with possession of illicit drugs and drug utensils and will appear in court at a later date. This arrest is part of police ongoing efforts to combat the possession, use and distribution of illicit drugs. Police now encourages the public to report any suspicious information that may assist in preventing drug-related activities within the community. And as we are less than 24 hours away from the much-anticipated UP40 featuring Ellie Campbell concert tomorrow evening, organisers are prioritising safety and are working closely with security agencies and Tonga Police to ensure that the concert is an enjoyable experience for all. Betty Plague Ilolahia will tell you more. Agency 43 continues to work with related safety groups to ensure the safety and security of the performers and those attending the UB40 concert set for tomorrow. Speaking to Radio Tonga News, Ofagotenbeo Likiliki from the Organisers Committee said they have held meetings with different security organizations, including the Ministry of Police, to ensure that no illegal activities or disturbances occur during the concert. In addition, barricades are set to divide the different areas, with VIP and VVIP sections strictly reserved for those aged 18 and over.
She said they also received feedback from attendees of the 2006 concert held at Teofaiva 20 years ago that will help improve the overall experience for both the audience and the performers. Likiliki noted that police officers will be stationed around Teofaiva alongside security guards to enforce safety measures. Tickets will be scanned at the entrance and bags will be inspected to ensure that illegal substances and alcohol do not enter the venue. Alcoholic beverages will be available but only within the VIP and VVIP areas. Likiliki continues to urge caution and reminds concert goers to respect the rules and enjoy the events responsibly, ensuring that UB40's return to Tonga is remembered as a safe and unforgettable celebration. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Betty Blake. And that's it from the local scene. Sports is up next after this break with Pierre Ollier. Stay tuned. Welcome back in sport. The Ewa Rugby Union has begun preparations for its first ever Rugby Sevens tournament, which will also be the first rugby competition to be staged under the Tonga Rugby Union calendar for the new year. And this was confirmed to Radio and Television Tonga Sports News this morning by tournament manager Siale Tahafe. He says 11 teams have registered to compete in the two-day event, with all teams coming from local clubs. He added that no teams from outside the island have registered at this stage. Tahafe says the tournament marks the first official competition organized under the Ewa Sub-Union Committee calendar. Alongside the tournament, a number of community activities will also be held, including programs for children aimed at introducing young people to rugby union. The event will feature men's and women's senior divisions as well as under 18 teams. Tahafe has also urged former athletes on the island to support the event and encourage young players to develop their talents through rugby. The tournament will also serve as a selection opportunity with top performing players to represent Ewa at the Kolomotua Valentine's Sevens tournament next month. He encouraged local players to aim high, noting that international rugby stars such as Frans Prop, David Tafu were born locally and are now well known on the world stage. The Manly winger Lehi Hopoate has spoken about the serious injury suffered by his Tonga teammate Eliesa Kantoa during last year's Pacific Championships. Hopoate says he would have urged Kantoa not to continue playing during Tonga's Pacific Championship match against New Zealand in November if he could turn back time. The incident occurred during the pre-match warm-up when Hopoate and Kantoa collided mid-air while contesting a high ball. Kantoa suffered a heavy head knock and was treated by medical staff before being cleared to play. The 26-year-old second rower later sustained 2 more head knocks during the match. He was eventually substituted and became unwell on the sideline before being rushed to hospital for emergency brain surgery. Kantoa has since been recovering well, but will miss the entire 2026 NRL season with Melbourne Storm. Despite returning to light training in recent weeks, Hopoate says he still feels guilty over the incident and has remained in close contact with his Tongan teammates. Hopoate told the Sydney Morning Herald he has also faced online abuse following the injury. The South Sydney has avoided potential injury setbacks following training incidents involving Latrell Mitchell and David Fifita. The South Sydney Rabbitohs stars, Mitchell and Fifita, have picked up minor injuries at training, but both are expected to be fit for the club's first pre-season trial next month. Mitchell suffered a calf complaint, while Fifita reportedly sustained a rib injury, according to Code Sports. The Rabbitohs endured a difficult injury run last season, with Mitchell missing the majority of the campaign.
Fifita has impressed early in his time at South Sydney, returning in strong physical condition as he looks to bounce back after a disappointing end to his tenure with the Gold Coast Titans. He is expected to start on the left edge alongside Mitchell at left centre. And New Zealand Rugby has announced its process for appointing a new All Blacks head coach. The New Zealand Rugby has confirmed the process to appoint a new All Blacks head coach following the departure of Scott Robertson earlier this month. New Zealand Rugby chair David Kirk, Don Tricker and Kevin Melamu will oversee the selection process alongside interim Chief Executive Officer Steve Lancaster and a recently retired All Blacks. The organization says the panel will invite applications from New Zealand coaches with international experience before moving to shortlisting and interviews. New Zealand Rugby has confirmed the identity of the retired All Blacks on the panel will be announced at a later date. Interim CEO Guest says the organization is treating the appointment with urgency and care, describing the role as critical to the team's future success. The announcement comes after Wallabies head coach Joe Smith ruled himself out of the role, confirming he will honour his contract with Rugby Australia through the current World Cup cycle. And there's sports news. There was sports with Pierre Ollier. Now looking at the latest weather information with Inoke Lelenga, a meteorologist from the Tonga Meteorological Service from Fuamotu. Hello and welcome to your evening forecast. Here's our main highlight for tonight. Fine weather for the southern part of the group, especially Tongatapu and Eua. But for the northern part of the group is quite the opposite. A low pressure lies over the areas of Nuku'alofa and Vava'o, and it will bring cloudy conditions with showers of rain over these vicinities. Temperature will still be warmer for all of Tonga. From the satellite imagery, here's the low pressure lies to the southeast of Nuku'alofa, which is the northeast of Vava'o. And this low pressure system brings cloudy conditions for Nuku'alofa, Vava'o, and also Hawaii. With showers of rain were experienced today, but mainly fine for Tongatapu and Eua, and also Niua for all. Here's the next 5 days across the region. South Pacific convergence zones quite active lies to the north of the group, and this low pressure here form out of the South Pacific convergence zone. But for the next 5 days, this low pressure will continue to bring showers of rain, cloudy conditions for Vava'o and also Nuku'alofa. But as we head into the weekend for Saturday and also Sunday, these South Pacific convergence zones will shift down to the south, bring cloudy conditions, occasional rain, possibly heavy thunderstorms over the areas of Nuku'alofa, Niua for all, Vava'o and also Hawaii for the end of this week. But a forecast from tonight up until tomorrow morning, we're expecting some cloudy conditions, showers of rain, possible heavy falls at times for Nuku'alofa and also Vava'o, with possible scattered showers for Hawaii and also Niua for all, mainly fine for Tongatapu and Eua, with possible isolated showers. Minimum temperature for tonight will drop down to 23 degrees Celsius for Tongatapu and Eua, 24 for Vava'o, 25 for Hawaii and also Nuku'alofa, 26 for Niua for all. Our wind will be from the southeast, mainly for all of Tonga, 20 knots for Tongatapu and Eua and also Vava'o, and 15 for Hawaii and also the Niuas. Forecast for tomorrow, the trough will still remain to the northeast of Vava'o and still continue to bring cloudy conditions, with some showers of rain are expected for Vava'o, possibly heavy at times over the areas of Vava'o. Scattered showers for Nuku'alofa and also Hawaii, but mainly fine for Tongatapu and Eua and also Niua for all. Here's our maximum temperature for tomorrow for all of Tonga. Will be around 30 to 32 degrees Celsius. And here's our tide prediction. Low tide will be at 8:30 p.m. tonight, and high tide will be at 20 minutes to 3 p.m. early tomorrow morning. Sun and moon sunrise will be at 20 minutes past 6 a.m. tomorrow morning, and moonset will be at 3 minutes to 1 a.m. tonight. Wrapping up with the 5 days outlook for Nuku'alofa will be mainly fine, apart from isolated showers are expected for the next 5 days. Maximum temperature for the next 5 days will be around 31 to 32 degrees Celsius. And that will be all for tonight. Good night.
That was Inokilelenga with the latest weather update, wrapping up your English news with radio and television Tonga for the hour. But before we part, here's one final look at tonight's top stories. Queen Anasabau calls for unity among Tongan women for nation's progress. Education institutions gets qualification framework update, and Ministry of Infrastructure moves to streamline the licensings and vehicle registration with a new online system. And that's it for tonight. Thank you for joining us. I'm Paula. Good evening.